Dobrodošli na kanal Spiritualni, vaš dnevni vodič kroz zvezde. Horoskop nije mapa puta, već ogledalo tvojih senki i svetlosti. Ako ga čitaš iskreno, neće ti reći gde ideš, već šta u sebi nosiš dok ideš. Obavezno zaprati i podrži naš novi Instagram profil spiritualni.shop, pogotovo ako voliš estetiku naših originalnih dizajna iz nedeljnih videa i poklone sa značenjem. Tamo te čekaju magični printovi, inspirativni citati i proizvodi koji prenose suštinu tvoje astro priče. Predstavi svetu svoj znak zodijaka na poseban način, kroz umetnost. Zbog izuzetnog kvaliteta materijala proizvoda, kupci poručuju ponovo. Klikni, zaprati i postani deo naše spiritualne zajednice i na Instagramu. Tvoj znak, tvoj stil. Spiritualni.shop. Ovan. Od 21. marta do 19. aprila. Ljubav. Privlačit će vas tišina između rečenica, ono što partner ne izgovori, i to će vam reći više nego reči. Imaćete poriv da testirate granice u ljubavi, ali samo da biste proverili da li vam je sloboda važnija od prisnosti, i odgovor vas može iznenaditi. Slobodni ovnovi neka ove nedelje ne ignorišu osobu sa neobičnim hobijem. Nešto u tom čudnom biću može vas naterati da preispitate šta zaista želite od ljubavi. Posao i novac. Mogući su napeti razgovori sa autoritetima. Koristite humor kao oružje, ali ne pretvarajte ga u štit. Sredinom nedelje se može pojaviti šansa da započnete projekat koji nije u vašoj struci, ali vam može doneti zaradu ako mu priđete bez ega. Ne posuđujte novac poznanicima. Čak i mala suma može vam pokvariti odnose u neočekivanim pravcima. Zdravlje. Moguća je pojava blaže upale mokraćnih puteva ili peska u bubrezima. Pijte više tečnosti, ali izbegavajte slatke i gazirane napitke. Ako osjećate svrab kože ili osip bez očiglednog razloga, proverite ishranu. Neko voće ili dodatak ishrani vam trenutno ne prija. Izbegavajte sedenje u neudobnim položajima. Donji deo leđa može trpeti više nego što primećujete. Savet. Ne poveravajte ove nedelje planove ljudima koji samo pitaju iz radoznalosti. Neka misterija radi za vas. Isprobajte neku drevnu praksu poput trljanja dlanova pre odlaska na spavanje. Telo pamti rituale bolje nego što mislite. I najvažnije, ako vas neko iznervira, pitajte se: da li mi je ta osoba vredna mog adrenalina? Odgovor će vas osloboditi. Bik. Od 20. aprila do 20. maja. Ljubav. Ponekad vas nečije ćutanje pogodi tačno tamo gde reči ne mogu da dopru. Ove nedelje naučit ćete nešto važno o sebi kroz tuđu tišinu. Ljubavna dinamika traži da prepoznate granicu između tvrdoglavosti i dostojanstva. Nemojte je preći samo zato što vas ego gura. Slobodni bikovi bi mogli upoznati nekoga u vezi sa transportom ili kretanjem. Ako vam neko ponudi prevoz, možda nudi više od toga. Posao i novac. Izgleda da se svi nešto premišljaju oko vas, ali vi nećete imati luksuz da čekate. Brz odgovor donosi vam prednost. Ako vam ponude priliku koja izgleda previše fleksibilno, tražite jasnije granice. Konfuzne uloge donose konfuzne posledice. Izbegavajte zajedničke troškove sa osobama koje ne poznajete dovoljno. Čak i sitna cifra može izazvati neugodnu neprijatnost. Zdravlje. Ove nedelje su mogući problemi sa sinusima, glavoboljom u predelu čela i osetljivošću na promene pritiska. Proverite koliko vam zaista prija klimatizacija. Cirkulacija u nogama može biti usporena. Kratke šetnje i čaj od đumbira mogu učiniti više nego što mislite. Ako vam se uveče javlja osjećaj nemira u telu, pokušajte sa kupkom od lavande i kratkim istezanjem pre spavanja. Savet. Ako vam neko priđe sa idejom koja deluje kao da nije za vas, saslušajte, ali slušajte i svoje unutrašnje trzaje. Ne ignorišite čudne poruke iz snova. Jedna od njih nosi korisnu informaciju koju racionalno ne možete da pojmite. Pojedite nešto što inače nikada ne naručujete. Ukus iznenađenja pokreće i dušu. Blizanci. Od 21. maja do 20. juna. Ljubav. Nedelja vam donosi paradoks.
Što manje pokušavate da se dopadnete, to ćete više privlačiti pažnju. Ako ste u vezi, partner bi mogao reagovati nepredvidivo na vaše reči, pa birajte pažljivo i ne testirajte granice ako niste spremni da ih pomerite. Slobodni blizanci mogli bi sresti nekoga u sasvim netipičnoj situaciji, poput pogleda preko polica u apoteci ili razgovora o nečijem psu koji zalaje u pogrešnom trenutku. Posao i novac. Ne pokušavajte da nadglasate tišinu u kancelariji, umjesto toga iskoristite je za osluškivanje suptilnih promjena koje vam donose prednost. Neko iz prošlosti može vam iznenada ponuditi priliku, ali ključno pitanje je da li ste vi još ta ista osoba koja bi je prihvatila. Finansijski, izbjegavajte da pozajmljujete novac ili ga ulažete u nešto što niste sposobni da objasnite nekome starijem od 70 godina. Zdravlje. Pazite na štitastu žlezdu. Simptomi poput naglih promjena raspoloženja, umora ili osjećaja da vas neko vuče iznutra ne treba da budu ignorisani. Pojačana osjetljivost na promjene temperature može vam doneti glavobolje ili bolove u sinusima. Moguće su i smetnje sa varanjem, naročito ako unosite mnogo mlečnih proizvoda. Razmislite o probioticima i većem unosu biljnih vlakana. Savet. Pokušajte jedan dan da ne izgovorite ni jednu reč više nego što je neophodno. Iznenadit će vas šta sve ljudi otkrivaju kad misle da ih niko ne sluša. Udarni trenuci ove nedelje neće doći kroz planove, već kroz sitne neusklađenosti. Nemojte ih ispravljati, pratite ih. I zapamtite, ako vam sve deluje normalno, možda niste obratili pažnju na ono najvažnije. Rak od 21. juna do 22. jula. Ljubav. Ove nedelje ljubavni odnosi neće biti mirni, ali upravo ta nepredvidivost može doneti dublju bliskost, ako ne pokušavate sve da kontrolišete. Jedan neobičan susret ili čak digitalna interakcija sa osobom iz drugog grada može u vama probuditi neobjašnjivu znatiželju, možda čak i osjećaj deja vua. Slobodni rakovi neka obrate pažnju na osobu koja deluje potpuno netipično za njihov ukus, sve što vam je dosad delovalo previše, sada može biti tačno ono što vas probudi. Posao i novac. U poslovnom okruženju bit ćete okruženi ljudima koji govore mnogo, a kažu malo. Budite ti koji postavljaju pitanja koja preskaču površinu. Neka rešenja koja vam deluju zastarelo mogu vas iznenaditi svojom efikasnošću. Ne odbacujte rutinu dok je ne preispitate iz drugog ugla. Finansijska situacija može da napreduje kroz nešto što ste ranije radili iz hobija, posebno ako uključuje pisanje, govorništvo ili kreativne detalje. Zdravlje. Osjetljivost disajnih puteva bit će izraženija. Čak i slab dim, parfem ili klima uređaj mogu izazvati nadraženost ili alergijske reakcije, pa izbjegavajte zatvorene i klimatizovane prostore bez ventilacije. Rakovi koji imaju problem sa sinusima ili bronhijama trebalo bi da koriste blage slane inhalacije ili tople kupke s lavandom. Također, mogući su problemi sa donjim zubima ili desnim krajnicima. Zakažite pregled pre nego što bol preraste u hitan slučaj. Savet. Ne mora sve da ima značenje. Ponekad se nešto jednostavno dešava da bi vas pomerilo iz mesta. Dozvolite sebi da ne razumete sve odmah. Istina ponekad dolazi u neobičnim oblicima, kroz grešku, tišinu ili pogrešan lift. I još ovo. Ako vam neko nudi priču umjesto dokaza, pitajte se da li slušate istinu ili samo nečiju potrebu da bude u pravu. Lav od 23. jula do 22. avgusta. Ljubav. Vaša potreba za dubljom povezanošću dolazi u sukob sa željom da sve zadržite pod kontrolom. Pokušajte da se ne trudite da impresionirate, već da razumete. U vezi će vam pomoći ako partneru priznate da nešto ne znate ili se u nečemu osjećate nesigurno. Ranjivost vam donosi snagu. Slobodni lavovi mogli bi privući nekoga potpuno neočekivanog. Osobu koja ne prati vaš tempo, ali vam pruža mir koji niste znali da tražite. Posao i novac. Neko će ove nedelje pokušati da vam nametne tempo koji nije vaš. Birajte bitke. Ne morate svaku dobiti da biste pobedili.
Na poslu se čuvajte ljudi koji previše obećavaju. Iza vedrog osmeha može se kriti nečija nespremnost da preuzme odgovornost. Novčano. Moguće su komplikacije oko zaostalih uplata ili administrativnih grešaka. Proverite sve 2 put, posebno 25. i 26. jula. Zdravlje. Mogući su problemi sa varanjem, naročito ako preskačete obroke ili jedete u stresnim uslovima. Vaše telo traži ritam, a vi mu dajete haos. Lavovi skloni problemima sa kožom mogli bi primetiti pogoršanje. Obratite pažnju na deterdžente i kozmetiku koju koristite. Izbegavajte prekomerno izlaganje suncu ove nedelje. Čak i ako dobro podnosite vrućinu, vaša cirkulacija ne misli isto. Savet. Ne gradite identitet na osnovu aplauza. Oni koji najviše vrede često ćute kad vam ide najbolje. Budite spremni da kažete ne znam i vidite kako svet ne prestaje da se okreće. Ponekad vam najviše koristi upravo ono što najmanje zvuči lavovski. Devica. Od 23. avgusta do 22. septembra. Ljubav. Ove nedelje vam može delovati kao da se ljubavni odnosi odvijaju u nekom paralelnom svetu u koji nemate ključ. Umesto da pokušavate da odgonetnete šta neko misli, posmatrajte šta radi i prihvatite da emocije ponekad dolaze prerušene u čudne oblike. Slobodni bi mogle upoznati osobu sa vrlo neobičnim hobijem ili stavovima koji ih prvo zbune, ali potom zaintrigiraju. Zadržite kontakt, makar iz radoznalosti. Posao i novac. Vaša preciznost može iritirati okolinu, ali upravo to vam daje prednost pred haotičnim kolegama koji preskaču detalje. Budite oprezni u digitalnoj komunikaciji. Jedna pogrešno formulisana rečenica može otvoriti nepotrebnu raspravu. Novčana odluka u vezi sa stvarima koje se ne vide, na primjer softver, osiguranje, kursevi, može se pokazati pametnijom nego što vam se trenutno čini. Zdravlje. Moguće su tegobe sa želudačnom kiselinom, naročito kod onih koji grickaju usput i kasno večeraju. Pokušajte sa probioticima i ritualom večernjeg umirivanja. Obratite pažnju na neobjašnjive bolove u rukama i ramenima, posebno ako radite za računarom, vreme je za korekciju posture. Oni koji pate od nesanice mogli bi imati koristi od toplih obloga na potiljku pre spavanja. Savet. Ne pokušavajte da popravite ono što vam nije dato da kontrolišete. Neka haos drugog ne postane vaš projekat. Ako dobijete čudan osjećaj u vezi sa nekom osobom, poslušajte ga pre nego što ga analizirate. A ako imate priliku da budete na mestu na kojem nikad niste bili, idite, čak i ako vam se ne čini praktičnim. Vaga. Od 23. septembra do 22. oktobra. Ljubav. Ove nedelje vam se može učiniti da partner ne primećuje koliko dajete, ali možda zapravo samo ne zna da čita vaše suptilne znakove, pa pokušajte da govorite direktnije. Bićete u iskušenju da se povučete u svoj svet, ali pravi mir će doći tek kada razbijete tišinu između vas i druge osobe. Slobodne vage bi mogle neočekivano osetiti privlačnost prema nekome koji ih na prvi pogled nervira, ali ta tenzija krije zanimljivu dinamiku ako se ne uplašite. Posao i novac. Previše analiziranja moglo bi vam zamagliti ono što je zapravo jednostavno. Ako vam se nešto učini rizično, možda to znači da ste previše navikli da igrate na sigurno. Oko četvrtka vam može pasti na pamet bizarna ideja koju odmah odbacite, ali se upravo ta ideja sledeće nedelje može pokazati kao dobitna. Izbegavajte davanje pozajmica čak i malih. Jedan usputan novčani gest može pokrenuti lanac neprijatnosti. Zdravlje. Moguća je pojava probavnih tegoba koje imaju više veze sa mentalnim prenaprezanjem nego s ishranom. Slušajte telo kad vam iz stomaka kaže da se usporite. Vage koje imaju hronične probleme sa štitnom žlezdom mogu osetiti blago pogoršanje. Obratite pažnju na znakove kao što su pojačan umor ili zaboravnost. Ne ignorišite osjećaj pritiska u sinusima ili bolove iza očiju. Vreme je da proverite da li vam prostor u kojem boravite ima previše elektronskog šuma. Savet.
Ne pokušavajte da budete razumna osoba u haotičnim sistemima. Vaša moć ove nedelje dolazi iz toga da ponekad kažete ne znam, ali mi se ne sviđa. Ako vam ponestaje inspiracije, umjesto novih informacija potražite tišinu. Prava ideja može doći tek kad prestanete da je tražite. Ponekad vam kosmos ne nudi znak, već vas pita da mu vi prvi nešto nacrtate. Škorpija, od 23. oktobra do 21. novembra. Ljubav. Tajne koje nosite mogu delovati kao moć, ali ove nedelje bi mogle da vas sapletu u najneprijatnijem trenutku. Proverite koliko ste iskreni prema sebi pre nego što očekujete to od drugih. Emocionalna oštrica vam je izoštrena i privlači one koji traže intenzitet, ali ne svako ume da ga izdrži. Test je u tome koliko su spremni da ostanu i kad ih ogolite. Slobodne škorpije mogle bi upoznati nekog kroz neobičan splet okolnosti, možda baš kroz situaciju koja deluje kao neprijatnost, ali skriva zavodljivu slučajnost. Posao i novac. Prilike dolaze zamaskirane kao smetnje. Ako vas neko nervira, možda vam zapravo pokazuje gde treba da se razvijate. Neko iz kolektiva pokušava da vas diskretno testira, ali vi to osjećate mnogo pre nego što bilo šta izgovori. Odgovor neka bude efikasnost, ne konfrontacija. Novac može doći kroz neklasične izvore. Razmislite o starim hobijima koji su sada ponovo aktuelni u nekom neobičnom formatu. Zdravlje. Ove nedelje posebno obratite pažnju na kožu. Mogući su ekcemi ili čudne iritacije koje deluju bezopasno, ali kriju neravnotežu crevne flore. Bolovi u desnom ramenu ili neobjašnjiva napetost u grudima mogu biti rezultat zadržavanja emocija. Pokret i dah mogu biti lek. Izbegavajte kasne večere i previše mlečnih proizvoda. Jetra vam pokušava nešto reći, ali to čini preko digestivnih signala. Savet. Ne verujte svom prvom utisku. Ove nedelje istina dolazi iz pogleda, ne iz reči. Zapišite snove čim se probudite, makar delovali besmisleno. Poruke koje vam stižu nisu slučajne. Kada osetite otpor prema nečemu, nemojte odmah bežati. Možda vas tamo čeka vaša sledeća transformacija. Strelac. Od 22. novembra do 21. decembra. Ljubav. Ove nedelje vaša avanturistička priroda može naići na neočekivani otpor. Umjesto da forsirate novu vezu, pokušajte da produbite odnose koje već imate. Partner će ceniti vašu iskrenost ako budete spremni da pokažete i svoje slabosti, a ne samo entuzijazam. Slobodni strelci mogu upoznati nekoga kroz neformalni razgovor, možda čak i na mestu gde ih najviše ne očekuju. Ne odbacujte spontani poziv ili poruku. Posao i novac. Radna nedelja donosi priliku da rešite problem koji vam se dugo činio nerešivim, ali ključ će biti u neočekivanoj promeni pristupa. Nemojte se plašiti da eksperimentišete. Ako vam neko nudi savet koji deluje neobično, poslušajte ga. Upravo takav ugao može doneti dugoročne koristi. Finansijska pažnja. Izbegavajte investicije bazirane na impulsu, naročito pred kraj nedelje. Zdravlje. Obratite pažnju na tegobe sa kukovima ili donjim delom leđa. Ne ignoršite blage bolove jer mogu biti znak početka upale ili prenaprezanja. Osjećaj nervoze i nesanice moguće je umiriti praksama poput meditacije ili laganog istezanja pred spavanje. Ako se javi iznenadna slabost, proverite nivo magnezijuma u organizmu, on igra ključnu ulogu u održavanju energije i opuštanju mišića. Savet. Iskoristite tihe trenutke da postavite pitanje sebi. Šta vam zaista treba da biste se osjećali ispunjeno? Ne dozvolite da vas društvene norme sputavaju. Prava sloboda je u izborima koji nisu uvek popularni. A ako vam se učini da je svet stao, setite se da su i najvažniji procesi često nevidljivi i tihi. Jarac. Od 22. decembra do 19. januara. Ljubav. Vaša ozbiljnost može biti magnet za one koji traže stabilnost, ali ne zaboravite da ponekad i najmanji znak pažnje može učiniti čuda u vezama.
Slobodni jarčevi bi mogli upoznati nekoga neočekivano, možda kroz hobi ili zajedničke projekte, pa se ne zatvarajte u poznate obrasce. U ljubavi je korisno da eksperimentišete sa načinom komunikacije. Iskrenost sa dozom igre može otvoriti nove dimenzije. Posao i novac. Neplanirani zadaci i izazovi mogu vam doneti priliku da pokažete izuzetnu prilagodljivost, pa nemojte ih odmah odbacivati kao smetnje. Obratite pažnju na detalje koji se tiču finansija, jer nepredviđeni troškovi mogu nastati tamo gde ih najmanje očekujete. Naučite da delegirate odgovornosti. Čak i ako vam je teško da prepustite kontrolu, to će vam doneti balans i povećati efikasnost. Zdravlje. Pojavit će se tenzija u donjem delu leđa i kukovima, naročito ako dugo sedite ili nosite teret na jednoj strani tela. Ciljajte na vežbe za jačanje centralnog dela tela i balans. Obratite pažnju na znake smanjene funkcije štitne žlezde kao što su hladne ruke, suva koža ili neobjašnjiva malaksalost. Ukoliko osetite bolove u kostima, proverite nivo vitamina D i kalcijuma jer može biti potrebna suplementacija. Savet. Oslobodite se rigidnosti u planiranju. Malo fleksibilnosti može doneti neočekivane pozitivne rezultate. Naučite da se zaista odmorite tako što ćete planirati barem jedan dan u nedelji bez obaveza i tehnologije. Vežbajte svesno disanje u momentima stresa. Brojite do 4 dok udišete i do 6 dok izdišete. To može znatno umiriti nervni sistem. Vodolija. Od 20. januara do 18. februara. Ljubav. Očekujte da će vas emocije iznenaditi na mestima gde najmanje očekujete. Otvorenost za nove ideje može probuditi duboku povezanost. Partner može pokazati potrebu za drugačijim vidom pažnje, pa razmislite kako da svoje izraze ljubavi učinite kreativnijim. Slobodne vodolije neka ne forsiraju veze, već neka dozvole da ih nova poznanstva osveže kroz neformalna druženja ili zajedničke intelektualne teme. Posao i novac. Sada je vreme da eksperimentišete sa nekonvencionalnim pristupima i tehnologijama u poslu, ali ne bez prethodne analize rizika. Saradnja sa ljudima različitih profila može doneti neočekivanu inspiraciju i nove mogućnosti, ali imajte na umu da finansije zahtevaju strogu kontrolu. Ne ulazite u finansijske avanture bazirane samo na impulsu, već insistirajte na čvrstim osnovama. Zdravlje. Obratite pažnju na simptome vezane za cirkulaciju, posebno hladne ili utrnule prste. Moguće su poremećene mikrocirkulacije. Glavobolje koje dolaze iznenada mogu ukazivati na poremećaj napetosti u vratu i ramenima, pa praktikujte redovno istezanje i masažu. Povremeni pad koncentracije može biti signal da organizmu fali magnezijuma ili vitamina B grupe. Savet. Usredsredite se na male promene u svakodnevnim navikama koje mogu doneti dugoročne koristi, kao što je buđenje 15 minuta ranije za mirnu meditaciju. Ne dozvolite da vas okolina spreči da izrazite svoju originalnost. Ponekad je baš vaša drugačija ideja ključ za uspeh. Razvijajte toleranciju prema neuspesima i gledajte ih kao priliku da ojačate unutrašnju fleksibilnost. Ribe. Od 19. februara do 20. marta. Ljubav. Emotivna dinamika se menja. Možda ćete se osjetiti kao da ste u nekom filmu koji već znate napamet, ali kraj još uvek ne možete da predvidite. Ne pokušavajte da impresionirate nikoga rečima, jer će ove nedelje vaša prisutnost govoriti više nego bilo koja rečenica. Slobodne ribe neka obrate pažnju na osobu koja često govori o umetnosti ili muzici. Ispod površine krije se mnogo više nego što deluje. Posao i novac. Nedelja donosi mogućnost da zablistate u stvarima koje drugi ne razumeju najbolje. Neka vas ne obeshrabre nerazumevanje ili tišina okoline. Klonite se donošenja odluka na osnovu emocija, jer ćete kasnije želeti da se vratite i sve prepravite. Ako ste u pregovorima za novac ili honorar, tražite iznos koji vam zvuči skoro bezobrazno. Baš taj vam pripada. Zdravlje.
Osetljivost grla i glasnica može biti znak da potiskujete previše reči koje želite da izgovorite. Isprobajte tople napitke sa đumbirom i medom. Pojedine ribe bi mogle osjetiti čudne senzacije u rukama poput trnjenja ili nelagodnog bockanja. Ne ignorišite, to može biti znak problema sa vratnom kičmom. Ako ste skloni hipohondriji, radije zapišite simptome nego da ih pretražujete na internetu. Savet. Ove nedelje ne morate birati između realnosti i snova. Moguće je postojati između ta dva sveta bez osjećaja krivice. Izađite napolje kada vam je najteže i gledajte u nešto što raste. Drvo, biljku, dete. Ponekad najjači znak da ste na pravom putu dolazi kada sve izgleda kao potpuni haos. Hvala što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se dopada naš rad, lajkujte video, pritisnite dugme subscribe kako biste se pridružili zajednici spiritualnih i dugme zvonce kako biste dobijali najtačniji dnevni horoskop svakog dana. Uz vašu podršku zajedno napredujemo. Pogledajte još neke naše videe, predloženi bi vam se možda dopali. Do sledećeg zvezdanog susreta.